want to edit all of that for you, we got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Tonga girls, she's like Beyonce. Zulu girls, they like Beyonce. Betty girls, they like Beyonce. Sutu girls, they like Beyonce. She told me she loves me. I knew she was lying. And then she told me she loves me. But I knew she was lying. Marabella, Beyonce. Beyonce. Marabella, Beyonce. Esa ngaroka mkanopi ya FM. Hey, no. I bet it's only 2. Yeah, it's only 3. Itu makata lo, ngam fuka vanhu va Matiano. As we stiva ku hina kumeka at the Juta Cafe ne. The Juta Cafe ile khona Robert Sibukwe na Menkis. Anamthanda rile kahle ngazange yala ku sungula timhaka ta mchiso wa wena. Ngazange na siku na ringo la ku sungula. So namhla na Mr. Kalashaka. The big baby. It's on, ne? So, Mr. Kalashaka album. Album. Mina rivita ni miloko nileko na ku shadisa ni Mr. Kalashaka. Mara rona shoni xivongo xa. Eku ka risimu leriya ne ta mutisa kahle ku risimu leriya kahle aku humelela yini ka rona. Ta mutisa aku humelela yini ka rona. Awu itholi na manje. Baba wami. 1 2 1 2. Right. Ilo unenkinga la. Sound manager yayisungula manje. Se ka risimu leriya ndamutisa kahle ku risimu because kuna something. Yendoda loko vulavuleni ka siloyini. Ona order machangane time na wena manje. Na machangane order. Machangane response. Na machangane response. Siloyini. Ana ku namhla ina the big baby. Even mina ku ya mina ni vitana Mr. Kalashaka because risimu leriya ro roshe. Hey. Mina ni na ti question to tala ku why mi ve na risimu leriya. And then na manager va kona namuntlha. Mr. Maluleke. Loko ni nga te loko ku ni fanele swi vurisa sweswiya kumbe vanhu va swi tiku ngwe manager swi right na swona kumbe ni vutisa ra manager swi tshamisekile ne hayi na Mr. Maluleke i manager and then ku na loyi eka Wo commandeni. o khoma hi le ndzeni o khoma hi le ndzeni futhi na n'wi So, Mr. John. Yeah. Lava nga mi tivi ku mina swi ta ku haxera xivongo. Vanhu va xi tivi xivongo xa n'wina. Mi nga kuma kumbexani mina na n'wina hi maxaka. A ni ve xivongo loko xi hlayiwa u hetelele ti kuma kun'wana kwalaha xikarhi ku mi maxaka or mi maxaka na. Mina ni n'wana Mdun'wazi wa Bigitsi wa Ripanga wa Tinhlanga ta Mavele wa Tsandzanga Tlulu. N'wina xa n'wina xi fambisa ku yini? Utonwa ka khosi. Moka khosi. Ku xi Leswaku ani kulanga na mutswari wa xinuna. ne.
Okay. Sawubona privilege I'm ya sure. khele na xivongo. Ne? Yeah. A ku na bigitsi kun'wanyana, a ku na ripanga kun'wanyana. Ana. swi tivi. It's always ama xitale rin'wana sa. A ma hi Ana hleketi. hleketi mara ntana stada. Ku la mi stada mi nga kuma ku kwalaya ku na kokwani nga komi na n'we hi nga swin'we kwalaya xikarhi. Yeah. Se lava nga mi tiviku mi nga ti hlamusela mi kumeka kwihi, mi huma kwini. Vito ra mina J John the Big Baby. Huma Giyani ka Dzingedzingi. Ku kumeka ko ka hina nkarhi n'wana vanhu kumeka ku hala xilungu na Joni ku hala Joni. Okay. Yeah, swi mentela Ne? And then Masham, no vo nga ri u la ku nghena non'weni. Ne? ni tivisa na malembe. leswi vayingiseri or valandzeri va vo va lava ku swi tiva nyana ku ri hi mina J John mina Jezan Okay, mina J John and then it's Juzani. Medi Juice. I think magala is Juzani kulantisi ne magaya ya doing this with some sisiami. Maluka. Naluka. So mara I think it's magata ku huma ka the culture to hambana ni everything is culture. Everything mambalele drip is culture. Nalava randa ku fashion. So mina ni munhu wa culture ya hip hop. Okay. So ka rapper there's people who do their hair nalava look for sisiami. So kuna genge yin'wana but I feel like igenge yaleyo kuma ku ayiswi kungeka yini A hi swi tivi swo fana na vo future. besides sweswo ku nga va nga swi kungeka yini Outside. outside leswaku i pfaleliwe ngopfu ra i kota ku vona swa ka Gaza ntsena swi important ku i chekisisa Stereotypes. kuna genge nyana yin'wana yi nga huma yi loyi yimbeleni ndlela yin'wana gay so anti voice ya mhani u fanele yi bongisa na ku ta kota ku swi vona kumbe A hi fanele bata va papa pay. batisa sister vona ku What are we? no like loyi a ngo J John is Juzani I know at his girlfriend kumbe sister I vona ke pala ni Juzani na it's simple as that Va damarela man. mara no joke no vula ku mara ani Juzani kuba misisa isi tshama yi identify sexuality ya munhu so yeah And then mi kulele ka Dzingidzingi straight. yeah Primary, high school, everything ka Dzingidzingi. primary ni ka Dzingidzingi high school ni ka Mokena Amalenga. Okay. Mata no twa le ka Dzingidzingi na la ku hlava ku hi va rimani a xi ri ka Department of Transport so swi is ive yini ka ANC Very man boy fikile Mbalula Xi ri ku humelela yini? ka Dzingidzingi hi lockdown na tshama a swi twa loko hi ku vanhu va suka ka Dzingidzingi va ya Giyani vanhu va tshama makaya va famba you go to Dzingidzingi U swi tive ku yena. a ni swi tivi swi tivi ka Dzingidzingi kumba vula ni Dzingidzingi le mina makaya batuse ku kwala swa bathumani statement ta kule ka Dzingidzingi hi le kusunyana Gaza beef mara le ba so swa mkawa ni swi ta swo ma ku ka u nyama ka u xixa njhani se ala xilungwini mi fike hi timhaka ta industry or ku ri timhaka ta ni te mhaka ya music ni buvela so that's in 2021 around bo June khoni nga veni ta a June shower so to shower mama mina kuna van'wani nga related na so kuna Makhadzi ya mina loyi andla music so va twisa ku okay kuna n'wana nga kaya ka Dzingidzingi anga busy music va hlanganise ndhawu yin'we so
ni ve ni kota ku kuma opportunity na ma ku ri khale ni khenla ku ta Joni ni tela ku lata pusha music so yeah Okay. so la 2021 yeah Ne? That's nice. And then Mashava na question. Yeah, naku obviously loko munhu I had va vulavula hi mhaka ya ku kumeka kaya and then this side ni kumeka Joni a ni tivi ku ri hi ku hi kumekiwaku ngopfu and if hi le Joni ni lava ta twisisa ku ri based on music wa Xitsonga wo famba ngopfu hala ka tiko or ka province yo ka yi nga ri ya Xitsonga or la Matsonga ma nga talangiki or ku humelela yini because a lot of artists vela they flock into Gauteng for various reasons and then just to understand Tramlale Timhaka ta loko me ni tala ni tele specifically for hip hop ni rapper. okay Okay. So such guys I go over on and off swa ku once in a time or once in a while ya ku yeah do mention thing music watch guys au famba obviously Limpopo too much Yeah. actually so akani mani kanisa ngofu makata dog yan kinya performing okay all of them na collaboration here and there mara mostly la ban kinti say maka ya mapiano yeah hip hop R&B and so on so no mo insela swa mina kuna that thing ya ku you can hear I'm someone who's into hip hop so yeah so la no antele ngofu leswa tswana the rest okay and then nitwa mhaka ya ku you are also a rapper as in like hip hop ne okay kuna team leti nga kona somewhere or yeah I mean last time we say yeah hip hop very yes or what exactly yes or what the way I check it Google la kumbe check out music ko ni available yes or what yeah there I do prove a point there that I'm actually a rapper so what happened the transition from hip hop and Gaza and then Gaza shile ku tivekeni there's a track late tivaku hinkwerhu almost all of us they are done and it's doing good emhaka ku ni munhu wa ku loko ni nga xilo na ku ta if okay no twa sound yo karhi ni twa ni tsakela I want to try to invest in it and make songs there so ni sungule ku la Gaza 2019 ni humesa single nga eka helo vele ka mina ku huwa ku lantiza leswaku loko swi ta ni no swi endla and then 2020 I went on foot and endla 2020 la nga hlangana sungula ku tivana na Veekat Okay, yeah. lo nga chata lo nga chata kahle the product to tala ta J John ti chaye yeah so 2021 la ni nga sungula ku va sungula ku swi collecta ni swi vuyisa ndhawu yin'we Okay. just to make sure ku ri one day ni nga endla album and then last day ko say decided okay Same and then an album because it's hard to tell ngopfu so that's when we decided to do album same release album. Okay. Yeah, Mr. Kalashaka. Maitwa Mr. Kalashaka. So vanhu vo tala ni lexi lavaka ku because mi le ka hip na swi tiva ku mi tirhisana ngopfu na vo same free ku na risimu mina Sam Free collaborate ka piano song yeah very Maria ngoma ko yeah na yena la ni na Gani yeah I think I phone yeah so ka mina itani vanhu vangayi cha va ingete kuna ngoma leyi mi nga tshama hlangana na yona mi nga swin'we na same free Maria ene na swi tiva ku same free munhu wa hip hop ene na n'wina mi heta ku hlamusela ku munhu wa hip hop mina na yena kahle hi tiva ni true hip hop and then swi fika laha ka album ya Mr. Kalashaka because vanhu vo tala laha ka album leyi va tiva risimu ra yi one yeah and then mi dume ngopfu hi rona and then ni xoko hi ro leri kumbexana ri nga mi seta ku mi ti seteni I like that one that was a good one na n'wina mi ti sete hikwalaha ni xoko hi ro ri nga mi seta ka album leyi and vanhu vo tala album leyi hi ku ya hi mina personally yeah it's a very powerful album too much loko wo ya tshama from track number 1 to ka track yo hetelela
hinkwato tinsimu letiya it's top mara vanhu va hetelela va ya chuza right one Like there. loko that moment ya ku mi ku okay a ni nga thembi ku tale yi ta ni veka mepeni mi titwe njhani loko se mi It's leswin'wana swa ku ni tsandzeka nkarhi wun'wana ni tsandzeka ku swi explain kumbe ku swi hlamuseta mara there's this feeling ya ku for me a ni swi languta as ku ri dal ni swi languta as there's that one song that gave okay mo ni mi byela plan ya mina plan ya ku ri okay ni nga richa njhani matsonga hinkwawo because a hi vulavuli ntiyiso matsonga hinkwawo ma yingisela kutsonga rap and hayi ku music wa tsonga rap are great those tingoma that like we have great rappers like great rappers we have all the best so my plan was like okay a hi ngo ringeta ku hi introduce Jijo kama Gaza hinkwawo matsonga hinkwawo all in all whether you listen to kwaito or you listen to amapiano what's that one element Gaza so we made Gaza that album and then vodali vele ku va kwala so amasunguleni loko yi huma album yi tshame 2 months unganleki nchumu like nothing is happening mara this was after kume Swatola I thought okay since Swatola is selling and this is basically the sound that I'm trying to implement Cash Gaza let's go ahead and continue with the album so the huma album 2 months nothing happened out of nowhere Niyokuma call again to is a check track ya dari ka YouTube na so you check vele san anu min ka yo ni sa la kungena ka album ya hip hop sa la mza hip hop okay this didn't work I clearly ka hip hop ya bona ku tsisa ku ni ana check and kuma ka YouTube before most 3000 views remember this is the first time in 1000 I don't know so first time I couldn't that feeling okay now it's finally happening getting together yeah it's coming together like once I was going to recognize the journey and it was a good feeling you know that opportunity to have peace it's just that that moment but I listen to us can yeah ngoro ka vera bomba ya misongo wala futhi ni mara ngam ni chu like nah it's fine okay ka kari ta swibona yeah u kamba tshami na yo kulukumba lo hi siku rin'wana u kambe ngoma leya misongo wala u ka 14B ana umdamula mara vedele ngawuhlamula esikhumbulo ufuna ngawahlamula yeah so there's that even now logo king sale khitaleni there's that great feeling of wow you know I never thought it could actually just take off like that you take it in the moya you write a fasting word yeah the rest is history it's history yeah ko ka the same album ne kuna ngoma yin'wana men kala xaka kule malembelembe yeah ni twa nga ri risimu leri a ri na message wo karhi yeah ene hi ku ya hi mina ni twa ni wu kuma ku a wu ya kwihi kuna you are a songwriter as well ene na laha ma swi vula ku ni ma tsalela tinsimu yes and plenty of them ni kombe mi ni hlamusela nyana ku risimu leri a ri kongoma kwihi kahle hi ku ni lava ku vula ku ri ku hi ku ya mi leswi a ni ri hleketisa swona a ri ya kona kahle a ni ri ku tikeriweni that time nga Mr. Kalashaka ni ri na tikeriwa swinene swilo swi nga ri ku fambeni total ku becoming a man is hard and at that time ni nga ri na sort of relative help vanhu valava va ka n'wina va ku cheki ne fonela ntwani shoti those kind of things so ngoma leyo loko ni yinda a ni hlamuseta swilo swi ni hlanganaka na swona ni hlamuseta why mi ni ri Kalashaka ni hanya bya gama ni ri one because ni tikume ni ri one vanhu lava va nga ku assisteni kumbe vanhu lava nga ku nghenise ka effort the most it is strangers lama kuma ku hi bloodline a hi hlangani so ni Kalashaka because vanhu lava nga maxaka ma mina a va le tshuleleni ku ta ku pfuna and then hlamuseta ku loko ni ri Kalashaka so the advantage leyi vanhu vo tala va ni tekela tona hi leti ni va tsalela tingoma ni va mixela ni va ndlela swilo swin'wana leswaku ni va ndlela almost everything ya mara loko va lava you understand so
a ku ri tikini swinene so loko ni tla ngoma leyi a ni hlamuseta xitori xa mina that was a personal song for me hlamuseta ku ni le kwihi lava tivaka background ya mina na loko nga yi tivi is fine lava tivaka la ni huma kona ku timhaka ta ku i cheese boy hambi u nga n'wi gani munhu yi niyita mali na yi niyita so that's what was going on. So I dedicate le ngopfu ka vutomi bya n'wina Yeah. na the situation leyi a yi ri ku humeleleni. Phela yo ku ri problem yaleyo. So ku na ti-family feuds nyana. Yeah. Oh, okay. Because mina hi ku ya or mo ni vekisa leswi ne tinsimu ta n'wina this is a personal opinion. It's not public. Ngoma ku ta A general. J John loko ku tinsimu ta n'wina hambi twi nga ku mindlo dikhala bya nyana. No, I think ku timhaka ta ku va it's more like respect. Yeah, vutsonga nyana. Sha hina matsonga. Kasi we huma kwihi wena u nga swi tivi? No makhwiri na mani. Kambe Zimbabwe. No makhwiri na mani. Ne? A nga twisiseki yena hi yexe kahle. Mani amukela mara. Ta ku yini? Va mi rhandza Xipulani xa hina. Xipulani xa hina loko hi hetile u pesa tintambu so hi ta ku yini? I see. leri ya tlhava hinkwako. I think hala ka xigazi na ku sweswi na kume recognition ka Gaza mara plan ya J John yi nga lembe leriwa i ku va ni va national then from national I want to be recognized all Africa then from there international hopefully this year I'll get to that. Because a na ha hlamusela ku mina tinsimu ta n'wina ne I don't think ti nyikiwa enough recognition or I think hi Xitsonga hi xilungu va ri you are not given your flowers. Yeah. Hi ku ya hi mina. This is a personal opinion. I mean ni vone ti-performance leyi mi nga endla ka family day ya Makhadzi. Yeah. Loko u ra u za u yi vona famba yi cheka endo stadium hinkwaxo laha ku na vanhu lava hinkwavo Ka xihlavelela. kulukumba la nga se nghena MCI introduce ku nghena mani a ba vese ya wa dale crowd hinkwayo. So I thought the flowers teto hi vulavulaka hi tona. No ni vula ku recognition leswi nga tshama valala hi swona ku na hi risimu leraro mi ni kala xaka ku le malembelembeni ku na lava va nga na maxaka le malembelembeni va nga lavi ku la ku hoxa van'wanyana mhaka leyi nga tshama valala eka u te munghana wa yini munghana wo biha le ka munghana wo biha wun'wanyana Hayi mani mana nga vula. wa twisisa ku ni ya kwihi wa twisisa ku ni ya kwihi loko ni valala timhaka to he's not given his flowers. Yeah. Hi side leriya. So mina hi ndlela yin'wana a ni ta ku mabulomu va nyikiwa. It's just that hi langutiseli ku ma fane ma ta from organization yo karhi. Let's say hi langutisela ku ma fane ma ta ka Munghana Lonene because Munghana Lonene hi yona yi nga yini yi representa Xitsonga radio station. Yes. I understand. So loko crowd yi vulavula at the end of the day hi yona yi tekaku the final decision even if ku nga va na swiphaza swo xavisa ti-awards ne at the end of the day loko ha vulavula hina as the crowd hi ku or hi va na ankle ya serious u swi vona ku no this guy va n'wi accept va n'wi twisisa hi swona swiluva sweswo ne hi swona swiluva sweswo leswi swin'wanyana sweswo a nyikiwa xi xin'wana xa gold xo pendiwa hi gold a hi swiluva a ni swi tivi ku ri J John as an artist na songwriter u ta swi teka njhani mara you can weigh in hi ndlela ya wena Yeah. ne Yeah, mina swo swi fana sweswi na swi vona ku va ku
I think it's important to like Kanye West, study what you want to do. Before you get there, study, understand how it works, understand how they move, how they think. So my goal is to capture youth Ne? Oh. through my okay. music, Ne? not through the friends that when I influence, and then all of a sudden you promote you. There's no authentic in that. Just like that, Ne? on its own, you pick up in people choose that song, right? When you're wrong on a boat, people choose that song. That's Ne? yes, it's my song. Eish. Wanyanganyerwa ngwana botera ngwena. It's my song. Rangwena, watasukeza kutlika ndondeni. Regular at 20. Rimbelela man, Ben. Me, na DJ Queen. Mara Caesar. ka album yo single. It was a single. Yeah, 20. You got that manager. Yeah, I got a single. So no, similar wanyanganyero ngana boti. Rakhala, I think 2019 or 2020. 2020 it's December. So aro karinga kumai, aringa recognize wang fan. Oh, okay. Yeah, aringa kumi. But this is similar at December, ne? Kuna indling one la loko hinda ileka loko gyan loko hinda gyan khala ka malamlel. Stikon lesha kash kwan. Kuna indling one nga penda ngwan ya yung nyanganya blind. So loko ni hinda ila. No weleli ngwan. Wanyanganya ronga bote. Otisa nase yang ngoma liya eh. Yeah, it's my song. Mara he release who answer man. Under me. That's it. Yeah. La ko ba ko But- singandeka ile so. Yeah. Munhu nga tirana ila MSD DJ. Yeah. Singandeka DJ gunya vele munhu utra utshama ri ka TikTok. So Happy what tell man. Kuna ngoma leya ya onyengelo ngoma. Ya kala vitro ka gaula. Awufani upload them. Upload ingoma isikhala mina ayithi. So that man abateka video afaka TikTok and it started selling and then he called me he's like hey bro upload that ngoma now you have to because the other YouTube channels what I claim Ne? and then yeah. Yingari yawe. So I upload that late mara yeah the fact remains it's my song and then this other one Sibiyani Biyana nyana singangena hlokweni. yes shiwele kuweni very shitombeta ka Gaza mina Shiwele kuweni. it's my song Titombeta ka Gaza mena chava. What that? Xitenda njhani na vanga heta Wona loko vulavula ti flowers ya tona ta laveka. wa twisa nya the one ku ri n'wana le ku kumeni ku valala hi Na na hlekani kuma i ti flowers leya to nyikiwa airtime. ne Yeah. Airtime. I think somewhere somehow one fana swi vulavula. Tshame swi vulavuriwa sometimes or ku na ti gatekeeper. yes titele ngo So system le mi vulaku yo va gatekeeper le. it's gatekeeping of Like gigs and loko all va nga those swi things tivi leswi nga le ku swi endleni swi vula ku airtime ga yi ku. Volo va nga swi tivi leswi nga le ku swi endleni or va nga be involved somehow. Mi nge vi na that thing yo ku mi kota mi ya ku ya mahlweni. ne yeah Because na tsundzuka Jafta the other time ku mi byela ku ri no ma yisa loyi a nga na u swi vuli hi ndlela leyo a nga ku a nga na a vulanga swa ti-flowers swi vuli hi ndlela yin'wanyana so a ku a nga nyikiwi that thing. ku ri va ri ina ku na rito rin'wana nga ri tirhisa ra xi-industry Yeah, something like that. ku vanhu a va mi tekeli hi ndlela yin'wana va mi tekeli nhlokweni va tekela nhlokweni xi xa yi one mara va nga yi va ya evaluate mara misa lowu yimbela hi ku ya hi mina mavona leyi mi nga single leyi mi nga yi humesa sweswi Beyonce fe ngoma liya ya nghena ka piano cause loko ni yingiselini ya nghena ka piano ya nghena ka slow wa yi ba acoustic loko ku na maxaka ya munhu wo tlanga acoustic anda ku maxaka a ba something ne mi ba slow Hey, yona yi blind yeah mashaka. yi blind Hey. yi blind ene Hey, ambutisa serious ani. Ambutisa serious. Mahupa. ngoma liya ne yi blind ene loko u tshama hansi u yingise kahle ta swi twa ku misa lowu i nyikiwini he has a gift yo yimbelela ene not gift ya ku katsakanya rixaka rin'we ntsena gift yo katsakanya tinxaka hinkwato
Yeah. Because risimu leri ri katsakanya tinxaka hinkwato. Plan ya mina ku ri yeleyo. Ne? Hlanganisa hileswaku ni lave ku na maskandi sound ya le KwaZulu-Natal. Hinkwenu na tiva tinghoma letiya. Why not Gaza? Okay, if one okay, why not Gaza? How do we make this available? That is shut down. Let us say masula ku dana display. Mara un'wana ku ma komiti n'wana hlangana leri la mu bebele swilungulungu ri onela Gaza. Ne? But it's like not this thing ya ku if you don't like it, it's not for you. And it's okay. It's okay, I understand. Plus a wu mali u nge rhandza hi swilo swin'wana hinkwaswo. Wala ku tinghenisa na lomu u fanele ku Ma nga hi tshika. U maka swona. Hi kota ku kuma tinxaka hinkwato ti kuma tingisele Gaza. Imagine say ikijikajika South Africa hinkwayo you find them playing Gaza. Wouldn't that be beautiful? That would be very nice. Swi nga saseka swinene. I mean, the numbers say different stories. Ne? Ya ni voni tinambara ti le ku vulavuleni. A ni ta vulavula na mun'wana ati like a ni kombeta ti-numbers ta ka YouTube. Ne? Le ku endleni ka swona. Ne? Yeah. I think if I fanele cica xa Shangani gang. Xikwembu hi pfuni nga va hlamuli. Hinkwavo. Ne? Wa nga yi vitana Xikwembu vateki. Misa loyi ni nga ku u na talent and yi unlimited. Loko ni ku yi unlimited i ku ka ti-genre hinkwato loko a tlanga music wa yena swa pfumeka. Loko mo cheka album ya mapiyano ya yena a yi vitaniwa va hi loya. Na va hi loya number 1 na va hi loya EP. I mean ku na va hi loya Tulex ya number 2 after that. The album leti hinkwato sweswi mi kosa va nga vurisa hi swona ne hinkwato na message but ku na ku hambana ma twisisi. Loko swi ta ka hip hop swi ta ka afro pop hi lero a nga tirhisi style xin'we. Ne? U swi tirhi leswi piano yi nga ya piano yi tirhisa piano wa ku house u ri house. Ne? So Misa loyi u na nyiko yikulu Ne? ko va ku swilo swo ka swi nga a ni nge vuli ku a swilo swa hlangana ko va ku ma swi twisa ku na ku pimela munhu ku laha u nga ngheni wo ku rhanga ku nghena laha wena yi ta ku vona ndhawu. So hina a hi tirhi hi swona hina hi nyika vanhu swilo leswi va swi lavaka hi huma ka swona. Loko swi humese Beyonce va ta ku hi ta yi kuma ri ku na van'wana va te hip hop hi kuma ri Ne? va replayiwa mi ta yi kuma. Ta yi kuma. Piano Ta yi kuma. ku na lava yingiselaka and ta streamiwa. Ne? Tinsimu ta hina I don't want to lie ti-album leta hinkwato Ti tirhi kahle. Ne? yeah. A nga ti vona tshame ka vo ma 400 and something K. Serious? Ya. Ku na ya Beyonce ya ku huma ka le ka 2 ne? Yeah, 200K. Beyonce na nga ku na 10 days or 7 days. Ya. Sweswi la ku nghena ka 10K viewers. Dali yo leyi yi nga recognize ngopfu yi le ka 440 ya something. se ya ka million kahle kahle. Half a minute. Half a Yeah, man. Letin'wana va swibiyani swi le ka ma 200 and something va nyanganyero hi Wa 230 something. Wa nyanganyeriwa kwenya. Wa nyanganyeriwa ngona boti. A wu swi tivi loyi lo salele ndzhaku loyi. N'wana boti. Se leswiyani ni record ni ri Joni. And then kuma Mr. Okay, nango mo karikari ni lava ku tirha swilo. Okay, loko ni nhlangisa ni fika kaya. Ni fike ni n'wi vita. Se swilo leri a nga ri antuka xo phuza nyana kumbe kanjhani. So ku yo fika ku recodiwa and then leswi swo karhi hi usa ku swona studio ro karhi hi wala and then that idea was like that's the one, put it on the mic. Put that thing on.
from there there's chat. Eish. Yaleyo loko yo fika ifa kwala makumu ka ngoma. Ne? Ta fika endla swona smart predict swona fika swi the way. Eh. So yeah, ale la ka a ku yimbeleliwa nga byi ku nyanganya chu kumbe xani kumbe xani ya twa swibyala na twa ku nyanganyeriwa. Ne? It was beyond. Travel ya mina loko nsungula ku yitwa na. Nyana leswa swile. Loko nsungula ku yitwa nga ku ri vo ma-3 or vo ma-4 nampundzu. Ne? Leswi twa ku vhela leri ri le ku defineni ka nkarhi. A twisisi ku ri ku nyanganyeni ndhawu yi. Ne? A ku ri ku nyanganyeni tindhawu yi. Vugetelo bya mina byi ri kule. Ne? A twisisi. Mara ku na xivutiso xin'wana na ta xi twisisa na. So it seems like and this team down vitana ku na producer xikarhi. Yeah. Kona producer xikarhi. And a ni swi tivi ku hala ka music wa Xitsonga hi nge vulavuli ngopfu hip hop as yet because ni blow up ngopfu hala ka Xitsonga ne. Monetary wise swa pfumela ku n'wana un'wana a nga encourageka to pursue that career. Yes, guys. Yeah, ka Xikaza. Any artist, an idea leyi twaku nge yi different ka leswin'wana, you do it. Ne? Nga ringeti ku caca layini ya J John because J John humelele swa so. Do you like leswi swi connectaku na moya wa wena? I think so swi nga important. Okay, me loko ni identify it kumbe ngoma ya balo ni studio ni record. Ni fanele ni huma Chicken chills. The chills nyana. Yeah. Kumbe mhloti va tshama kun'wana loko ni yingisela ni ri nexe. Ne? Ni fanele ni va happy hi swona. I think lexi nga important ka artist n'wana n'wana i va endla swilo leswi wena i nga happy hi swona. Ne? Loko i ri studio xi ta pfuka xi nga ku jajani swi important ku endla leswi ni tsakelaka swona. Ne? First reaction leyi fanele ku yi expecta yi fanele va xisuka ka wena. Ka wena. Are you happy wa swi tsakela na? So Yeah. nga vula ku I pursue and you know you could take it far. I nga endla na lava va J John va nga fika kona. Ne? You could reach there. So No, I like it loko hi vutisa question to fana leti. Like Musa nkarhi luwa not Musa, Wise man. Musa ra ka TV. Yeah. Wise men will have the same thing, but they can do more. They can be more than him. And he's saying the same thing. Ne? I think mhaka leyi ya ku a ri na ntikiselo lowu wa mutswari u lava ku ri u tirha u kuma ntirho lowu nga ta ku hey you've got an office u tirha khampani yo tiveka swikini pfuka kam u tlela. What is this? So i swilo leswiya swo hi lava ku eliminate that thing ya ku vanhu va langutisa ti-career to fana leti ngopfungopfu ta vutshila. Vutshila a swi se tekeriwa nhlokweni to that extent. Ni na munghana a nga na vutshila byin'wanyana na mina na byona mara u ni siyile. yeah. Wa painter, wa draw, u endla charcoal now. Yeah. And mara na swi vona ku ri recognition a yi kona. Ne? Even though a nga ku nyiketa something, maybe a portrait of you, u swi vona ku ri loyi i mina loyi. U swi vona without even Ne? thinking. Mara at the end of the day, you might end up not even buying Ne? The whole thing. the material. Ne? Because I say appreciate that to that extent. The reason you would discuss sweswo ku ri swi na mali na cause mutswari ku va a pfumelela n'wana a ya endla swo fana sweswo i va swi tiva ku ri n'wana u ta kota ku ti hanyisa ku ya mahlweni. Ne? Because a na hi endleli hina ntsena laha hi endlela na lava nge le Na lava nge le ku teni or na lava nge le masayitini va nge le ku languseni. Yeah. I'm sure already mi vulavule ti-challenges tin'wana leti mi hlanganaka na tona to fana leto ku na swigurupagurupana. Beside to fana teto ku na tin'wana ti-challenges leti mi hlanganaka na tona loko swi ta ka because vanhu va nga mi langutisa va ku no this guy is making it, everything is nice man. So ti koho ti-challenges leti nga mi hlanganaka na tona loko mi ri busy kwa industry. Yeah, ti kona. Tin'wana ta tona nga ku information, connection. Ne? It's very difficult to get connection, to Ne? get information. Ne? So, mara loko mi munhu a tshemba Xikwembu ne tshembe Xikwembu leswaku ni chava Xikwembu then a ni chavi nchumu. Ne?
Nchava Shkumba and Chamchu. Ne? Yeah. This one and this child because I know he protects me every day, every minute, every hour. So, Ne? ningavula ku connection ya tika mara ntibyela ku loko Xikwembu xi ta ku in. Like it or not, I will get there. So I think information ya ku swilo swo karhi swi Endlisa ku yini. swi kumisa ku yini. So yeah, I think the most challenging thing is the social chomi na xikupani and then na information igawa njani because people don't give away information. They don't. They don't give information. It is also I want you to be great, but you can't be great. You can't be greater than me. Ne? Understand? Yeah. They want you to be good, but not Yes, better than them. You have to be great, but not greater than me. Ne? Right? And when we have someone who's great, I recognize God, tribe yai. We hardly appreciate or like push these people to the full extent. You understand? Ne? So at some point someone is so Ne? instead you go, okay, right now can so I know whether it's acting, draw or anything. If we can find a way to celebrate that, then the rest of the people will come in. I want to tell you the funniest thing or the craziest thing. Amazing actually. Logo niya ka Makhadzi affair. A family day. Yeah. Logo niya lene one woman show. Or one woman show. Logo niya lene, the most amazing thing I've ever seen. Okay. Yeah, usually when let me tell you, on that day, those places shut down. Tell me, how can somebody lose when the whole people say, you know what, we're going for that, we're gunning for that? I think best right now in Amatonga, we need to find a way to connect and come together as well. To push our own agendas. Because let me tell you, if we celebrate our own things, we don't need your approval. We don't. If we are happy with it, then why not? Logo say fika venda before the stadium. Logo meseneta perfume la kuoma. The way to move at 30 son. Ni fani nzenji kan ngena ndeka stand. Yo. Kunkota ku huma because ngana ndlela yo huma le ngeni ko. The way people were loaded. Ne? And I was like, wow. It's important to blind. So I think Shungashakona is my tongue. We need to finally reach to that. Which I feel like there's this positive energy towards one another. Which is nothing. We're gonna conquer that. Yeah. Sorry. Ana ku kahle hi ku ya hi mina ne sweswi mi swi vulisaka so ku na swigrupa and at the same time mara this I hi timhaka ta ku ta hina Matsonga ntsena ni ta ku hina vanhu va xikimi lexi a hi rhandzi ku la ku phusha munhu un'wanyana or a hi rhandzi ku la ku ndhundhuzela munhu un'wana hi rhandza ku lwisana loko munhu un'wana a yime a henhla a n'wi lwisa instead ya ku hi ku vona hi represent sweswi hi yise mahlweni yana mahlweni hi rhandza ku lwisana ene hi leswi mina swi nga swi twisisi ku why are we our own enemies ni twisanyana ku hi ri Matsonga hi hexe ha ri ku lweni kwala a hi na ku twanana ku yini yini watsundzuka the last episode the previous episode ya Mafukele ne he spoke about this law ya divide and rule. I think ingaba itere too much ka Matsonga. Hence now we're the most running away tribe. No, like truly speaking ne ingaba nendle interview na vanhu vo tala 2012 I was doing interviews nabo like uMakhoma and stuff. You can hear guri hey. Ne?
hina ti tsangwa hina vinyi va hina. Yeah. Hey. It's I Yeah, think it's Makura- xingungumana. Hey. Leswo swa ku yeah, I think hi nga swi kota ku swi lunghisa. We have to start. Sweswi nga swi vurisa swona. Hina Loko misa loko Eh. we have to decide if okay, swi kume ku na ti-gatekeepers ka Gaza. Any department, whether it's drawing or acting, Yeah. okay, the gatekeepers live. Mina tiva. If they push, let's say they push something, Na mina tiva. Endo. Nga boshi. Hey. kuna swo tala mi kuma ku ri I mean, swa vuofisi va ta vula leswi va swi tivaka mina a ni vuli nchumu mi ri ka Xitswana mara leswi ni ri swi vula hi leswiwa Hey. loko ku na department yo karhi we find out munhu wo karhi i gatekeeper we need to find a way to cancel those people. Yeah. We don't have to go on the internet because internet cancelling sometimes is just internet. Yeah. Sale munhu so they can Understand. modify it and stuff. So lexi nga i fanele ku xinda if you stop okay brother la you Mr. Kosen la you hosta event Yeah. na rinyatso ni nga hakela jojo mali so mi we find out ku endla leswi ka artist ka Gaza but then the rest va va gati mali ta vo le to tele henhla to 50 to 60,000. Yeah. Okay, look at the event, let's not go there. I get it, you don't want to pay our own people. Pay those guys. Do your events with them, fine. If what I'm saying, if there's one who's doing something we don't agree with as general, right? Yeah. We cut them out. We find a way to develop our own stuff. You know, an opportunity right now. You guys are doing a perfect shit, right? Please, guys, we have another. No, let me tell you something. I saw this thing. This guy was saying, I explained that the way that Yeah. again comes back to what you said. Why people will fight. Ne? But the next day I get an opportunity. I stick me now, I'm worth 5 million. You are worth 10. Yeah, I am with them. Right? Yes, you are. Okay. Right? I still get to call and say, Info, Yeah. yeah, 6 million, man, you can go buy. Because at the end of the day, it benefits my own skill. Yeah. Understand? It is so cool, logo so my me, and then I 6 million, I shall And share. I think sharing is caring. Yeah. That's how we're going to grow. So I think Sharp best is the information, the ways to do things must be shared. Mara stop at some point. Mara, what I'm saying is we have an opportunity to create that. Logon gena line in Mr. Kosen. No. It becomes a line, right? It becomes a line. So, logo say you line. Imagine it's about 5 families eating from that. From 5 to 10, from 10 to 20. Isn't it growth? It's growth. So I think I might not have the answers. At least I think it's just best. Komana is also best because like kuya ani na van'wana kereke na mfana wena ish bibele bere la ku nga na unity he commands a blessing yebo la mga divide a ku nge vi na blessing because mi le ku lwisaneni so ya ta njhani blessing so I think that's one of the things let's short out ka Gaza timhaka ta command hi va xilo xin'we ku loko J John a ri na one man show hinkwenu timovha ti kongoma kwihi a kaya ya ku supporteni ka mani ka wa hina ene sweswo ne he ndoda social media yi tirha hi mukhuva wun'wanyana mina se ni nga swi na loko u ri ku scrolleni loko wo vona va ri yini picture yo saseka loko wo vona picture yo saseka u nge yi hindzi ma ni twisa nyana u nge yi hindzi loko vo vona vanhu vo tala va ri a Giyani va tala ku twisa ku a ku endliwa yini Giyani
and un'wana na un'wana ta lava ku swi tiva ku ta endleka na Department of Arts and Culture ta za yi yoxe ku va yisa laha va ndlandlamuxe swin'wanyana mo hi ya va seketela ma twisanyana leswiya swi endla ku swi koka rinoko ra vanhu vo karhi lava nga ri ku na interest mara va forseka ku va na interest ma twisa exactly hinkwenu a hi yeni kwenu and wa tsundzuka loko Caspanyo Vest a fill up Mabida Moses Mabida wa ta allegedly leswi nga vuriwa ku ri kwini a ku ri ku u nge perform la ku nga ri na ti-taxi staging a ku ri na ti-taxi staging loko a kha a performa mesa luya famba check a Moses Mabida so swi twisa ku you must represent something that relates to them. Twisanyana leswi la ku ene na loko u fika le hinkwawo ma ta ku supporta because u supporte what they want kombela vula swin'wana vasesi va ka Gaza na cancer swinene ti-challenge leti mi nga ti endla ka ngoma leya Beyonce. I wasn't expecting that. I am highly grateful like vosesi ne va ndlele ku tlhe ku chuha mina n'wini wa swona ne so I was expecting the song to trend ne mara hi snippet nje ku va ku vona video tin'wana to tala I think right now ku nga ku ri ma 3,000 videos ka TikTok ne like yo it's big shout out to Tsonga girls na mashaka hikokwalaho mo ka mi nga yi vonangi n'wina in 8 days. mashaka Yeah. ene yi postini na yona yeah hi to ka hi nga vuli ku hi mani makwani va ta va ndanda sweswi va nga tala vavasati lava la ndzeni yeah manager Yeah, as aba vutisa ngo in 8 days yi kota ku yi fikelela uma 3.2 3 days wa ti video i nga vulavuli ti viewers ta ka YouTube i vulavuli TikTok so hi swin'wana swa leswi swi nga kahle ne because yeah loko hi languta ku tinsimu letin'wanyana wo fanisa na Dali yo yi nga na kuma 12,000 ne wa ti video so ni vula ku liya ya ku huma already a yi na n'hweti ma twisisi ne so hi n'hweti yi ta va yi ri na ti-video tingani So hi ndlela yin'wana mi vula ku ti-video mo especially ka TikTok ta mi phusha swinene yeah swinene na na ku hemba ni pushe TikTok ne swinene I think xin'wana loko xi nga ta saseka swinene loko na vona TikTok loko wo yi tirhisela ndlela ya vukhari kahle yeah na sweswi lo yi tirhisela ka vukhari ne ka na that opposite energy now it's okay we'll grow together ne leswaku lera ku tshame mi vona loko kuma a hi tekeni kuma phela ku na tingoma tin'wana ta piano ta Xitsonga loko ti yingisela ngoma leyi ya ta ne ma vona loko hundla the same thing lexi nga ka ta xikashikazi u kuma hip hop push what the way I'm telling you the rest of the tribe they will enjoy it ne right so mina right now lexi nga na xi recognize ngoma leya Beyonce i ku vasesi va tsakile swinene lava va tsaka hi swona va yi pushe ku chuha mina ya swona and ava continue va yi push ava continue please ne kombela continue not the rest of the tribes Vendas Zulus Xhosa Pedi Tswana Ndebele all of you please continue me amahlweni to push that song because ibla lo saseka ka n'wansati ya va bota va join nga wa sesitse va nga choose vito ra Juza ne lo join ne ma joinini va join va ne a ni ku na part leyi mi kuma ku like n'wanuna fanele u representa n'wansati ma twisisa so na vona a hi va le hinkwavo hi nge hlawuli hi ku mani but hinkwavo va le ku tirheni matimba swinene so ku na xingungumani xin'wana ne loko mo twa like artist to tala ta rila after sometimes ku ri hey a hi le kumeni ka mali ya hina swi ku yinini n'wina mi andama mi sayinini you're under yourself I'm under J John J John under BMT ne BMT leyi yi nga J John okay yeah so hina record label ya hina swilo hinkwaswo swi under J John so mina control ya swilo swa n'wina ni nga vuli ndlela yaleyo ku swilo hinkwaswo swi under yeah oh that's good so mina control leswi la ku mina control ya everything lexi mi xi no that's nice because kuna this excitement ne
loko ni ri artist, let's say ni ri artist yin'wanyana yana signiwa hi big record label, yi fika yi ni presenta yindlu, va fika va ni presenta maybe a Porsche, va ku hi ku xavela leswi, sign a contract, it's part of the celebration. Later on loko se vuya vanhu lava va ni hakeli so and so, and then loko se mi hambana va teka yindlu, va teka movha, u sala u nga ri na nchumu. That thing i xingungumani xin'wana xi nge le ku vaviseni ka artist. Recently, I think it was 2 or 3 days back, or how many hours back, ku na this artist Setwin a ri ku rileni ku ri u featureiwe ngopfu mara a nga voni na cent. You ask yourself ku humelela yini? A ni tivi ku sweswo ka artist leti ti nga langutisa J John ti ku one day na ku fana na J John, na ku endla swilo leswi endlaka J John, na ku blow up like him. So vele kopeni ka n'wina ku ri okay, this guy is doing it, he's young, he's doing it out there. Advice nyana yo wa swi tiva ku ri swilo leswi swi tisiwa ku yini? Lexi nga ta xi vula i ku dyondza start that idea. A nge hembi na mina ni ve ni bayiziseka along the way. You're gonna make mistakes, terrible mistakes. Yeah. Right? Mara mhaka yi ku va i langutisisa kumbe ku landzelerisa maphepha. Ne? Yes. The contract. Okay, munhu vula ku i nga rhandzi mali ya right now. That's how they get you. Ne? Loko no ta sweswiwani fane ku ile million la mi xavisela xolo ya n'wina leyiwa. And at that time you have influence. Ne? No, you continue to be the face. Mara paper wise it's mine. Yeah. Tanana bag yi na 2 million. Ne? I think karotala na ku va hi checka ti Long-term goals. Yeah, okay, 10 years from here ta van gaining from Yeah. Aniri xin'wana na xin'wana page xikweleti ka record label. Ne? La khane famba chi sure. Yeah. You will pay. Okay, la my jan sure, you will pay. Yeah. Okay, ila laptop ya Apple. It's cool. You will pay. So I think xikulu kumba ku va i dyondza maphepha, i dyondza ku va ku na ku hlaya swi important. Yeah. Mo mina swi veka so. Mina I have a team that I trust. I trust my team. Swi important ku va na team leyi nga interested ka ku va wena i kula as a brand. Hayi leyi nga interested ka ku va i dyela ku wena i brand. Ne? And mxisi vo tala va bayiziseka swi na ku hambana. Ne? I think your management should be focused on your business, on your image, right? So swi important ku munhu a tirha na vanhu lava nga na best interest ka yena. Mara still hambi ki va trust, check the papers, Ne? check the finances, check out idea, because Stop gas. anamembela leswi va nga swi vula la about artist loyi a nga tsala Twitter ne a nga tsala something on Twitter a hlamuseta ku okay this and that ya vava that idea. Ne? Na swi twisisa mina I was last thing we ka opposition yo fana leya ku na swin'wana swo karhi ni nga swi byala swi bila swinene mara ni kota Ku kuma leswi swi nga swi tirhela. And artist to tala ta humetela na wena again ti le ku humeni a swi yimi swilo leswi. Ne? Ku ri I trend nta ku maybe nta yi vitana ku disease or system ne. system. Yeah, system yi nga yi compare na disease. Okay leswiwani na ku Disease sign loko yi contract fika ka yi n'wina tshama ku nkarhi wo leha. ne na ku sign contract ka n'wina mi to yena loyara n'wina mi ku loyara mina loyara leyi nga ta na n'wina is not gonna have the Obvious, best a nge vi interest. na interest ka. Number 2, Yi ta va na gatekeeping. interest na la nga ta na yena. Gatekeeping hi yona leyi nga yi dangerous. I think swi important munhu a swi vona loko under xo karhi if vana honest Ne? loko ni ku feature eka jejo ni lava 5,000 na 10,000 ku byela okay loko ga 5,000 swi komba ku na leswi na leswi vana honest i nga say play a victim along the way, Ne? because there's this thing ya ku artist ya play a victim kube a swi tiva masungulo endla yini mara hi ku vona ku xilo se a nga ha dyeli ngopfu xinkwa xi tala hala ka yena Yeah. swo boha swi kwatisa. So I Ne? think hi swilo swi vulaka ku hleketelela Amahlweni. kumbe 10 years ahead from here. Swi important blind. Ne? Yeah. So yeah, sweet the way. So I think timhaka ta ku va munhu a start the music business Ne? before anything, because music is business. I know. Hey. This year ni dropa
album leyi va ngo xilungwetani ya xigaza. Gaza. Yeah, I think Good Friday. Good Friday. Yeah, now humesa. I'm coming Amara na back. Beyonce if Good Friday ita mosha. I pray Beyonce. so. Mkhongela sifade we Hayi kumosha. naba bhutiyana emahlweni pusha ngoma leya Beyonce. Hayi kumosha. So and then ta drop album ya xilungwetani, then ta can drop album ya Afrobeat. Literally Afro J. Ne. And then ya hip hop ita va vitaniwa Time Will Tell. So swilo leswi nga ta va swi swi leka ma a xikarhi ka lembe. Ne. Tani the support ya n'wina swinene because leswi nga ku swi endla na ku bridge ti gap leti nga ti nga ti bridge. Ne. I know it called. Ka album ya sweswi ya xigaza ni nga vula ku okay ni na Veekat ni ta va ni ri na vo Snipes na vo Black D na vo Itani na vo AMB hopefully ko na vo Mashava kwala. Yeah, a navela ku tirha na Sisi Nomondo Rouge. I want to work with her. She's a great vocalist. Ne. So yeah, van'wani nga va ni yo va rivala sweswi. Limtsundzuxini. Yeah, and xin'wana big shout out to Who's Beats ya nga chaya bonus. Ni ku sete weta bonus weta bonus. Bonus. Anse I was saying Swi nga endleka ni yi twini ni nge se u nga swi tivi yona. Because na leswa swo karhi un'wanyana ni na leswa swo ni support. Ne. Hello. Lola ku tele music ni plan every time. Kamba yi ri ka music man. I ta endla after show. Nah. A bonus yin'wana ya yingisela yin'wana yi nga cinisa vanhu hi December. Leyo hi dya bonus ku kole yini? Bonus ngwenya. Bonus ngwenya. Leka a ni ka ni chaya loko hi ka hi ya le. Ku bonus ngwenya. Loko hi paka hi ku hi ngetela mafurha. A ni chayo. Ni swin'wana swa vutisa ku yini sifela. Ai tele ngwenya. Kuba hiletini msoma swona ku xangani chamiso ka we. Ah no. I can't say hey mi nge se famba. Ku na ngoma yin'wana huku. Ku ndeka hina huku. Huku ya makhelwani ya Nrenga. Ujele humelele. Le ngoma kahle kahle yi la munhu la nga na nhloko yo analyze swilo leswiya. Leswaku kuna manana va ve va yi tsakela ngoma liya. Manana wa producer mina. Se manana yi tsakela ngoma liya ni and then va ya hlamuseta phela manana ngoma liya va yi rhandza ngopfu until va twela ka ku xihukwana xi tsipela tihlo. So xihukwana munhu lexiwa. So la ka huku xihungwa xa makhelwani xa Nringa. A xi Nringa xin'wana. Se xin'wana xi tsipela tihlo. Xi tsipela tihlo. Sin'wana xi ta ka xi va yi tlepesana. Ku ve vujelejele. Vujelejele. I vujelejele. Vujelejele ya. Ya no kwala kuna level at mother da hita isumba kolo. Hi bela kole. A xi ka msiku ta bela kole. Meja tu. Meja tu. Ale ni tabini. Ta ku si we senior tu. Mi nga ni bela phati leyi sungula leyi kumeka ku ri ka ngoma yin'wana na yin'wana ve ri wena mani wena u loviwa kona mata mina ni ku mi ri wena a pholoriwa kona ni ku ve ri wena yini wena u loviwa kona ner u fanele wa Veekat xa tika ne hayi no ye producer le signature ya J John. So you are also a dancer as well. Cina yini mchongolo, break dance. Mchongolo ncinini. Sibucha ncinini. Kuna mkari mwana na landela ngo hip hop ani khotsa. Kombe competition. Sibucha. Ani reply the time. Utala ka competition. Na xingondo ncinini. Na makhwaya ncinini. Kale swa music kale swi kona ndika. Ne, kale swi ri ngati. You know what's a funny thing? By me.
he knew somehow I was talking about it. Ne? We saw that someone got book like 2012. Eish. Ita Anga roastiva. as Kumbe distiva. Steve. Ne? Ah no. The Shishaga music. Ah no. Ne? Yeah. Swi lava ku ri tatana wa kahle. Yeah. Tatana wo tiva n'wana wa yena I tatana wa kahle. Ne? Yeah. How Wa did swi tiva ku ta No, I casing off man. Enjoy. Fana na mina in future. Enjoy ne. Ta hle mi vitana futhi loko se la ku valala leti maxava nga lave ku la ku ti tsema. Yeah. Eh, Ti va ngopfu mina. Loko la ku advertiser was talk about advertiser ku kuma ku info@shanganigang.co.za. Check our website at www.shanganigang.com and then I'm speaking veg. Looking at that thing. Le vola ku sponsor ka. Loko la ku sponsor you can still go to info@shanganigang.co.za. Le vola ku dya nyama ke. Loko va la ku dya nyama tanani the Juta Cafe. Le vola ku nwa swa kahle The ke. Juta Cafe. Le vola ku dzaha swa kahle ke. Timbangi ke. London Majao loko plasinya sinya wa tshava. You can sing over till hi hlangana na kambe episode leyi taka. Thank you. So. And then she told me she loves me, but I knew she was lying. Marabella, Beyonce, Beyonce, Marabella, Beyonce, Beyonce. She told me she loves me.